Halage ucho ke ko ade no tilota ato blo le tinya ila masha de chita to kiro kisi yele yo mo no hala kota so terbo pakitila da so keyboard body ta so terbo yite wada ta du ta ya ta mo no ta ba khawada ta du ta ya lo lo le Russia Ukraine ta du no ko mu ni de ne pete da Russia Ukraine ta du no ke peacemaker pa ke ma wada ta muta ku le America ga hu ge wada mo no pitiba wada no hu ge wada to pa update ta so to lo chora pa kwa wada drama kwise ba a posa de kwese la da kwese de kai seni ni lo lu ni di de ko tele na blo ba mi sa le plega me luzo plega da poko kwa sa kwa poto da ki ma ha ka ni le awe da de mo no awe da Ukraine ko pa America ko pa de o lo ta wili ba ka le tap to ta ceasefire ato te chi ni sheli no Ukraine ma wa da di to America ta pa ta ni no mi ba selo mi le kule de o lo we ba ma ta mu ta ku to te chi de o lo we lo choli te apo ada le ba le Ukraine ko pa ne pam lo ko le Ukraine ne atinya we de ta pa nyo de to Putin ne at edo ta ma ta mu ta ku ba at edo ceasefire ba sa na ke te America te wada le sa te wili mi ya ke ke upo ke te na se tho jele Putin te we jele Russia te wada jele mo no sa na ke ro Ukraine te okay ba na mi ba a to te chi le pe le wada le permanent peace di ba mo no pa ma ba je ceasefire to te chi wili do ke ke o ko ta se he tho wada le Russia de ko pa ne chele no pam lu ko la tini nyai ta so pa flower da le America ple lo da khasa ka ban le wa su Moscow le ti lo ta Russia ta khota na ti pha ne lo do phel awe da Russia ne a ready wa da la ka mata mu ta khu a at ready ba ne ta so to ne Putin le plo da lu khush area ne ka da chik ka su mo no negative da phe mu ku ne le ta to tu pa sa ba pu ne awe le lo wa da su ta develop pu ne awe no ne ti wera puti nyonyo ne puti ne ka wara chika kho mo na chika shu ne ga awe ka wara chika tu Территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника. Вот сейчас только что Валерий Алексеевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более awe tu chi wera lo no ane puti ka wara chika tu le ta menya to ta le puti ne awe mitera ne tera bu ba ri to ya ba awe mitera ne atelo ta chele kyo khu pho tana ke ba ke wara kho bla mo na su khu ma awe ne kwa apply ACC la tana ke to ra ma ta le Russia ne pete le gile ba tinya pa jeli mo no do awe le lo la cha ka wara chika tu ta pati ne le o to le lo wara da su kona amna le awara su khor ga ne no korasimo do to ka ki nya ta pwa ne le ta plo le lo wara su khush area ne le kwa wara do te wara di khopo ta le khush area ne a Russia mani ke wara bugleli a ke wara kho chi khum la ya no pam lo khole awara Ukraine hi wara akilo to ko thoro se ya wa mo no la pukui awara Russia ta lo Ukraine le tho wara ne kilo to ko thoro se ya wa ma sa na ke ne wara Russia heki hi dai we the ta nu ki nu to pu ne bugleli o te ke da te che pho la mo no ko ne mi te to ko a hi wara ne to ko thoro te ke ya kilometer ko te wara kilo ki ya ble something lo no ta a le ba da phe yi ke du ne wara ha ko bi phe no awe ta lo area wara phe le Russia ko mo bwa pu tana ke ko che ne o bu lo ta Ukraine ko che be yi no Kharkiv ne ko wara phe te to be do we su sa na wara phe we su mi ne o le pa ke Ukraine le pa ke Russia hi wara ne be me ko ta pa yi no ba sa ta la ki do awe Russia hi wada ni ta popo yi bodo tini he thaw do popo yi ke ne poko kwate ma la blue pen lo mo no ke ne o wada le Ukraine chu mu ne the ta pe po lo de block ha Ukraine ma ne wada the nya do awe ke ne o wada the lo mi ta kilo ki ya ble something lo do chung da to ki do ro lo pam lo Ukraine ni le ba Ukraine ki cha li mo no do pe de do ne to wada ta lo le we su sa ne phe ta pa ni mi ta lo wada e su sa no phe ta to ye phale ji nya lo wada
ta lo le awera Ukraine ma ni weda to blood kan lo weda ta loss ejelinya phalenya da kheke ne lo weda le Russia chu bu joli do wene Russia ne sali mo no Ukraine thawera ta lo pa de mi la lo ko ba si ne no mu ti ni la we mi ba ka do ra da ba ke te le a ki weda khot kha a ki weda a background do awera attack sa no le ke di weda ta ke ba sa na ke do lo weda su Russia chu bu ke gra le Russia chu mo no ke da ke le Russia chu bu ne bu joli chu na ki ta ta jo la ta o de ke kilo ki ya ble la Ukraine the we ni le ba do ta ke le ba mu no ko le lo lo apu ku ni tin ya lo no te ni ta du le Russia la Ukraine du da ne do de ta kha su we le pa he ne o de limi Russia ne khale lu lo limi ro wa kwa le kha ke ne khale lu o de me ke kwa ki to ke pa ne no Ukraine du da pha phit nya Russia ne no do no tho su we ki de Ukraine ta so ni de Ira ba ma je Ira ba shwe da su da we je Korea no Korea le wa da Kim Jong Un ko pa ne North Korea ba shwe ko da su da we je ale du da pe te ni no block no du wa da tablu la awa Korea tu do ne na ke he du da te me le ale khoplo wa we no bla te ya ba ti blue tho ti de cha blue tho pa shwe ke bya di me ya te ne ba a kho ta ne do tho we de ne ya me te Ukraine thei we le lu lo do Ukraine lo we da le chu ko to phe le ti nya wa da Donald Trump order lo we da NASA he le tak so ge na pa ti we da su da we khele ne ni da te ne Ukraine du da sa chop lo me ne ti da no mi ba khana chu do ba yi ba no pa he phe le pa le de klo le lo pa ya pa he wan lo kha ti de ba tho ti o ne ba chi ne ti nya da le ba la ti chi o ne ti lo me ya ko na chi lo hu ki be da ne do su we na ke de o le po le sit ko ba di ve ya de o le ba a kho ta na le ta ge we i le chi ga to to pu do ma sa cha lo Ukraine we da ke we da Russia ta khwe ta ja le ke da ko ba li ta ka so de we ti de ni le ba no ta su da we da ta o le ba le po go ri mi ta le ta lo ma we da ni de po de o ke da te ta blu pe lo a we ni pe me cho mo de lo sa cha yin no America mi te le ma kwa cha we ti ni ba da ba te ta o di pe di no ba ti le ke the we da pwe ni do mi ba ka to ko da di da ke ni je ta na ki do di le di da ke da ta je no phla da le Donald Trump ne ke tu ba we je no we no ko ta lo pa ni no to we da lost a gel nya de da no a kho da ni do ke de we da Ukraine ni ba ha da we da su ti di cha ba pe ta di su ti le a ka la nya phe le su a we da kush area de pe ni no su ti la ka la nya a kho ne Russia de we da ke ne di le ne pa ka ba ma phlo we da du da ti phai khlo ni lo pa ti no ka de pa ka ba ma la classic ko do di to de ne ata ne ke le ne o te ke a blue pe pho la ne da bu ke le li o de pa ka ba ma khli da ke di to de me kwa le kwa ke ni Russia ne ata sa we da ne lo a sin nya lo ta le ke ne ta sa mo no a kho ne do a we puti le la we da le no cha le kwa we da le cha do le ke tu we da ta ke ba ka le pa ka ba ma we da du da khai le kle pa ka ba ma la pya pa so ti pha ne lo do ta ke le ma ha ke Ukraine khi we da ceasefire to te chi ekla ni a o de kha di le pa te ne lo da o to ba kha we da le Ukraine khi we da ta exchange tu mo no exchange tu di do le tu le ta pho ne pa te ba tho pho ti pa mo no ba tho pho le ta pho ne ti pa ne mi ke pa de pa ka mla mi ke pa do su an sa na ke ala su lo ba mo tu le du da lo de a we da Russia pho ni mi ti pa mo no ano ko ne le international humanitarian law le a we da Geneva Switzerland ne ta so da so ta lo o we da le ti ko phe le be mi du lo ta ne a mi pho ne we da su ga pa mi host mi mu nu ma ta mi ne a ka ta ne ta du mi wi mi ke tu wi mi ke na we te ka ba share ki we da ba mo ba tren te si di ba ne ka pho ne we da ne dun da a mu lo a ka ba do lo a mi ba do na ke ka ba kwa thwe mu no do a we da a we ne Geneva ata lo mo no le a we da ba kha we da le international a we da humanitarian law le a we da ma we te ma we da le ta du phe le kha le ko phe le bi le phe le na we te ka ba follow we da lor kha i le ta pa lo mo no do a kho ta ne no tu te de pha ne a we ta ka ba share ki o mi de share ki ba ne ta ba do ba to ba sa na ke ne a lo le ka ba share ki o ni lo mi ba ne share ko le share flow le ta lo ka de ba ma ti de ba ma cha ba mo no sa na ke do phe ne puti de we da se le puti de we da le no no pa de he ke ba de ta lo ka na khu we da lo ti de pha ne ma ta lo ba kha se le ta lo ka na khu we da Geneva ta lo ti de pha ne ba ma si ku ke le ma ha mai ke le do ke ni le kush area le Russia ha ke thok da we ta lo pa ba ne la ta mu ku ni Ukraine အသူလွိကရပလက်နေလအမူကပတာအဘဒိုဒနော်
ala awera Russia phoka awera ne keke o mo no khone ne Zelensky khi wera le ceasefire atobu ni takte ko ra to se chi ni khi wera le wa ro ni tak shoki ni sik ko wera Ukraine lo tanake uti de le no cha ma si yu khele to lo na wera ta lo Geneva ta no mi ba pa ro ni mi wera pa terrorist pa pa so pa pu ro lo pa ma ta ta so ako na te ba ple pu no ga ba ne lo awen ni pite wera sui khu do ma mo no na kwa de mu te da yo pho ni awe te pi a si ko ba no awen ni ta lu lo da le ko mi ta ta u do ma le Zelensky ba chu mu ne ta git khai a tu ni ti lu ra ta le ti a ko ne do du la ka la pha ka la do Russia te wera le ke ne pu chu li pu ma mnu le ceasefire pu to lo ma ba no ke pu ke te na ta le ceasefire a to te chi Russia to lo ba no ta na ke pu te nya de ba ke adu de la Donald Trump ne ka ma chu do wera no wi ki je le ne ba kwa de sana ke ne no to wera samula wera le Russia ka to lo wera proposal ba kha wera le ceasefire to te chi lo Russia te we no ta ma mnu le ceasefire to te chi mi ta ma ne ma le wera permanent peace mo no manual the lo ceasefire ba ma patu phatho permanent peace mo no ma wi ta du chu ba ne to lo le ki pto se pto so te chi to ki je ne ba no ta le ceasefire he pto ka te pto ma da ke ra lo ra mi ya a we ta pto ma ke ra mi si ba ki se ne le je le di ba no kwa la ke isrita du ni a ceasefire ha ne te we ra phase 1 phase 2 phase 3 attack te be phase 1 phase 2 a le di le phase 2 le mi ne le phase 3 ni na da ka wiri si ko ba no no na America ta ma ama ba ha ma peace maker ta lo ta du ta ya w to nya da ke de le awera Pakistan na ke ni si wa ka to ra ji me America ka ma ra je le ba kwa chu ro ti ro me te ne ta ka so lo do do te ke te do wa do do te na ke ye ji te nyo ni ta ke khai ke te ra khai po ka na wera ta ke kha me ka to ka ma ta je le mo no do pe pe ne puti ro ra ceasefire ni ji ta ma ba no yimi ma ni ka ma wera le direct block le permanent peace ni lo do ta ka to le awera puti te wera permanent peace ni awe akomnya yoma te mile di to le awera le te mi tin ra ki wera le Donald Trump ma wera ta re tak le ma wera peace mi ko na te he wera le ceasefire to ba te wera ta te ya puti wili le ra su Ukraine o ne ma je ma wila awe ne pa te wera permanent peace mi mi ga ba do amra shu ti ma Donald Trump ma ra te la khila tar ko ne ba do Ukraine pha cha nya te na ke awe ati ya ba ra che li Donald Trump ne ko de tin ya ta kha Russia de nyo di to le ta chu mu ba na ta ma wa da peace maker te mi ta le nyo ba ke te Ukraine ne li mi ya au ke le Putin ne da pray la phale Putin man do la a pya ba lo di ane ne ta gi je pho ko ne Russia da to ne ke to su ko da lo do pe ne pa ke te na le Ukraine sorry Putin no Russia a ceasefire le mi ba Russia a permanent peace mo no but do wa ta da re lo a kho bi nyo ne khi ta du ti nya Ukraine ne to lo hi ki wa ta lo le ji tho ni ti ba ba mu ko le Russia to wa le ta lo le ta le tho ni le ta control other wa le attack control pho la ni ne ke te wa le Ukraine attack ti di le wa o da le attack control pho la li mo no ne ke Ukraine ke te de wa le sa ta ko na na ni ti di le mo no ti ba no ki no Ukraine ne wa de le atur ba ul ba no di te ne to ba to lo he te le ni to tu EU tu he le ta me nya ba du le mi ma ra permanent peace ne mo no di te ne Russia te wa le ta du ko wi ni ka ba me da Taylor Russia ta ba sa ni lo a we ne ka na thwe ki so de mi ba a kho ta ne do Ukraine atur ba lo ba ko to lo te le EU tu ni to tu mi ta he o da ba so ta me nya di to le ta play lo ka wa ta ka pa lo ka wa di to le EU ke ho we da ne lo wa Russia tu lo te ba Ukraine ka ba ma wa ta khu the te Ukraine ma ta khu the lo ba te ta du ta ya o da ki ma ta khu the ti ba do a wa da ma da ceasefire ji ba a do me ma ba fu ceasefire da ta ta te chi ni me ka ma ka ro ka da wa da me ne ya shom da de ne ba no to nyo ba a wa lo ko wa da sit ko le Ukraine ka ba ma ta khu the do ba mu ko le ta le Russia ne a to lo ko wa da Ukraine ko the a ma ne we ke ba a no ko ne a ta to wa da le ki hi we do bi lo di da te ne mo no ki hi we do bi si da ne a ta me we da le a ka du we blade do bi mi ba a ge ba da tru ko se ne di to le ke ne a du we da ne no a la le chu bu sa na ke ne a we permit ne a cover we da le jolly la ta khi di pha ne le a klan mi pa su pa sa we da le
ta ka ba khu thora khuna la aso ko ko la aso ahi wada reason ko bro ta la silaski ne di ta bten mo no atat le li no ko na de oli ta na ke le ta du ta ya ko la wote ma ta khu ti ba do akhoti ka ne tu o si ko wada Donald Trump America play lo wada a team le ma ta le khu khwa ta le Ukraine a tu ko te party le ga kla da phe ne pa tu lo ba ko hockey to le jo atat ke na ba bam no ko le Ukraine wada you to play the ne tapita ma le dirty work ba bo no tapita ma ti ba ba do ma ta ma ba ako ne Ukraine ne kerata ma lu pha do nya le ti nya lo ta we ko ne pa le pa ke te ma le wada Silaski a party mi opposition party mi party la ga mi la apro la ta de Silaski le mi ma ta pha ko tho ko mi ne a wo ti nya chho to ke mi chho to le pa ka ba ma ta khu de ba chho to le ga ba khu ba pho lo na ko phe le pa le khu kwa ta a pho mu ni ro awe America play la ti ma chi pho na awe te we no logic to play the tuta ge du ba ko da ba so do ma pa ma ba a ti nya lo ta a wo ti mi ma pho da Silaski mi ne a wo ti na ki ne a Podela did all America more Russia mula whether America play la team bele to ni awati no plo whether Silaski Ukraine ko ko mi plo ni awati mi top le ga ne kini ke ko ne pa ma plo de dal atinya we hore tal biti ba whether ta do ta tele gi Ukraine ka ne ta hu da por ka ne awati spirit ti pa ne no muno la a elota no at do tile ke ne ta du ni tinya la gi cha ta ke ne awati ne spirit at ta ho ti pa ne hudi could do the last clockly turn pla mo no era te wi ne pam no le ta we ni mi kle la bak to la ta surrender ta pa lo ji ni mi ta la baba no te mi ta le mu ga ma ta lo ko e do ma ji ne ba sa na ke ra mi he o tho wa da de kle le mi ba ka pu ta kha mi ba ma we le kle le fe de ka ma we da da mi ke kwa ke le Ukraine ta khi Russia ta khi ni mi ta la ke ro ko do ma ba ke ke da wa da su puti te wa da le ji de ma we da ceasefire ba to te chi ko mi ro ba ta le ceasefire to te chi tap tu ta kha ne puti de wa a lo ka ti to le pa tho lo ta pa ke lo kwe pa ma wa time out mi ya pa tho ne ya pa mi tho ne pa de le sa click lo no ki chi la me pa bi na le ne pa lu ra ti pa do na ti me pa ni pa ni ki o bu tan ma thon gi le de le me sa click ke tho da a po sa cha ne lo a ko na ti ta pa ke lo kwe ne cha lo time out ne o bu mi cho le pa nyo ha me ki o bu ya le o ti ya fa ko ne wa ra Russia de ne mi ma ta so te chi ne di to le wa ra ne plane ne wa ra Ukraine ke le time out ne ki rearm ta regroup ta ki cho le tu ki o bu ta so te chi ne lo di le ne te pi ba no tu lo te ba ko ne ka ma wa ra le permanent peace ne lo a wa ne do ta le permanent peace ne ji tem ko ji te de a wa le flow do pha ji ko ni permanent peace ne a wa ra buti lo ko wa ra di to le a wa ra pa ke le putelo ko wada di tole ta du ku weda lo chu lo tho na thmi weda so te chi ba ya weda ta lo le control ne ba ke ta lo do ta lo le a weda ke ne ta lo le a weda lo weda le Ukraine chu te ba na wete ki ni lo la mete ne o te ki la kilo ki ya ne to so ki so ni la ba mo khale ke ne Ukraine wa ha da weda jo li mo no do ba khale su ti de pha ne ke ni de ba he ba ni to tu EU tu de ba he cho lo ta no de che ba ba mo khole me ki kwa la kho ne we a ko de me ki ko da wa twi le la ta to bi kho la no a che le thi klo thi ko po le to o se ko ba ko ne le ple le nya ta si so mi ke mi ne Russia ti weda le mi weda the land to bi kho la ko ne ta to ko weda le je ho ko ti weda Ukraine ko ne di ta la ho ko lo a le la ho de ko weda le di da ba he yo da ba de ti ba do Ukraine ke tu do le ba tu ba o le ba do di ta de to weda le ka ma weda Ukraine ko dot bi si da ne do de me le du dot bi ba kom yo awe chot le weda ko ko min ni ma flora Silaski min ni ko ko me thol la to ra wete ke tu weda apwa ke le khu kwa za ke le ma shu ra chu ko te di to le ko ko mi thol la to ga ne a mi ke weda le progression a wi be ne lo a ko ne ta pra ta mu ta ke ki da weda le Russia ko lo weda America weda le Russia ko ba sa na mi ke di weda stay Ukraine gi ne ata re ta kle apo kle po bu ni le weda di to le Russia ko pa lo mo no awan lo ba weda di ni ata min ni adi to le awen aman ne tha lo ko de ke ne dile ne puti kara weda chika tu le weda le kush area ne pa phara weda di to le dile ne weda ne puk tu ta man ne lo o ge da tha khu tho lo puk tu weda le ta man ne lo ko de ma chu do de lo chu mo weda ceasefire ba ke ne ati nya weda le agi chu ko ne de ma da ba mi ba ha ne te weda je me ba ha ne me edo ma weda le ke weda permanent peace ne de me weda le ceasefire ne pa ba o bu ne o bu lo de pa ke ta mu ta khu mi ya
awe to loko aje ma aloko wada le fight talk mono ko mi du kho te kho du kho te kho je ni di to le edo te wada le Ukraine ki ni yi la na ri lo I think wada yi la na Ukraine a ri lo ko lo ga la ke na we na ta chu ro ata chu ro no ko da le America ni no ma cha lo wada Ukraine a ri ya ba le to ta su we mi ta so mi ya ko ne ke ne Donald Trump sa to tu ba wada te je li no awera le baka la tapita ma se fa ba do wera Ukraine tele ni do awe kene awe Russia no Putin ne ta Russia du ya awe du ta ne apui ta chok to no ke yi tele ne awe ma la pa richa de ke kwa la ta si so pu na ke de je la mu ko de awe ke ne ke do ya yi to ne Ukraine ne a ri le lo a ri cha la a ko ne a ke surrender ta la sa ma mi le sis ba ya ma chu la ta de no khala de no kha de la do awe te wada baka le talk fight ne di to le du kho khat kho ne aposa di to le nya Vienna ta du gliso lo gliti no gliso le to ba gliti ne le America pa khala ta phine de pya ne akho another ne le prasia le eglia le ke to ta muta khu le lo la lo khi to ne khale lo awara Vienna gliso lo gliti ne no America le chu lo wara Vienna gliso lo ko bo yu ne phine chok to na su wera ko chote a ko bo yu blom na phine chok to ne awa ko chote du tu wera America ko bo yu blom ko bo yu be yu to ko mu ni khala ta no phine ne chu ko bo yu de mid to f chi ye f te chi ye chu ke ba mo no ko bo yu la na ta lo nya chu lo chor che technology yu ro na su wera phine wera ko chote ko bo yu po be le ne bc ko be de no me khora ha me udo thani ha me phine ko bo yu be nya ne su wera phine ko chote du to khala ta da la ko na re le su euro le te ta muta khu utala ki do ne khale lo putia na lo ko wera je ne lo ko wera le te kho kha kho di da le Ukraine a wi ta de ni ba no awe ne tinya wala ri chu ko ne aka ni ata ta lo yi lo ne awara dile ne awara Ukraine ke surrender lo awe ati cho ba je we je na mo no ko ne na ke ne po o kho kwa le me ke ne pe tinya wala li awe Russian attack so he thwa je ne li to ke ne po o kho kwa da thi da le America ga ro me Donald Trump ma da phele kwe le me Donald Trump ma chu ro we a me ko ma ba po sa je le da khai a ke so pete na po kwa khwit se ni no awe ke le we da de chor do ke ya pho mu ni ni nya na ke ni ninto a kho no Mark Ruth na ke ne thi lo ta do Donald Trump te ko ra ji ke te ta mu tem ta le de ko kwa lo ti ta so le ki ma ba ke te na ta do phla ta le ke ne America ni ba ke te ma phla ta le ke ne Donald Trump ni dile a tinya wada le party so mu de si ba no a so mu de ne di ta te ne mo no he ta chok ta di UT kha di phitu kha de ke blog ka de ta le Donald Trump no la ta le America ni Putin no ra ke asa ke yo li a ta khai de nyo ba ta khai de si de pi ba no a we ne thi we da le do te we da le pa le ta te ra nyo ni a we da Russia te da ko ni Ukraine no ke Ukraine a lo cho ni Ukraine te khu te ko ra mi lo kwa la America ta ba ta ne ma le cho li a we da Russia ma ra che le pa အခုတော့ပွာညောဖလေပွာကောဖလေနေအဝဲအစထော်လီမနော်ဘကမအုတ်ခေါ်ကွာဝဲရလက်ခေကူမေအာဒေါ်နယ်ထရကမှာဝဲရဖလေကွဲလေဒေါ်နယ်ထရအသာမေဂီဒီဂီလာအသာမေတဂီဘာဒူဒဘဒတိညာပါအကထေဝဲရထိုင်ကြီးထော်လကမှာဝဲရဖိစာမိမိဘာကမှာဝဲလာချာဘဒတိမှာတက်လက်ထရရအဝဲနေတိညာလောက်နော်အဝဲမိဘာဂျာလာဂျာလာတမတိတော့တလေရရှာတော့အမေရိကခါလာတာဟောမနခအလောကလာပုံစံနေခဲကြီးဘာမလို့ကိုလေတာအခုကိုရရုရှားတဲ့အခုကိုရယတဘဆာလောယာလောဒီကဘာမီချေဤလောနေလောအခုနေချုံမွေးကြီးအမေရိကန်အစားကရနော်လဲနေဒုတဲနေလေကတတနေလေနော်အခုနေပွားနေတဲ့အကောစီခတီဘာဒေါ်မီတဲဝဲတဲ့အလောကိုစီတဖာနာယူကရိန်းကောပဲတာလောမလကြောတတော့မီလေနော်အခုနေမေကမဝဲတာကျနေတဲ့သေးပါဘာမလို့လဲယူကရိန်းအလော်ခီနေယူရိုကောဒေါ်ဒူဒထဲအိုဒီလာလော်ခီဒီ no အခုတတဲ့တော့အဝဲနေEuro to play ba Euro de chana wera duduli na ke de plaza le America ne hekki ge dag wera le so mu ba te cheli or atinya we no ta le du dollar de le ria chele de le cho chele ne ne atinya ra wera ke yo li do ke de ti ba wera le office bu na we te ke to ra Mark Ruth do ni to ko do se te ra lo ga le ba lo le mo le ge klo chi mo no da we ke kwa wera ke ne na ke ne te wera le ke go de nuiတော်နေမေထရကလေလာချာမေကပလေလောပွားပတတိညာမနော်မေကကိုချိုလောစာဖိုတိညာခုနေခေနေဘောက်ခေါ်ရတာဆလခေထောက်ဒါဝဒါလေဒွန်ချိုခေါ်ပါနေကမာဝဒါဒရရှာချလေနီလောတနာကေတော့တလပမီပတဲနေခေတလပတိညာဝဒါခေနေ
aware ke release ki weda ta le apatu hi weda ta suga wala Ukraine do ta so ti pha ki sa ro hi da weda Ukraine le bana ho ba mo ko la sa tho tu ba weda ke yo li ta khai pa la ban na ni me weda Ukraine ba mo ko la ta te we tho bo lo mo no Ukraine ne aware you don't have any car you don't have any car na car not be and pero not be ba do la kho ti kha ne Russia kha lo weda amo Russia patu do amo weda Russia patu kha ra me ya Russia ta patu Russia kha we ti ni ane lodi do awe oda le te we channel akete te so do kete na we so te we da EU ato mu ne Ukraine ate we te bu ba ate we ba no do ba kha le censure ti pha ne ate we no ko ne censure ti pha na o pa we da khe li le pa America censure we da Russia mo no ako na ke de tal le alo se ngi za do ma ba ta ti we da le kama ga do ata su mi nya je le me ke ro nyo nyo a me de ke ra ja le me ka na ro ani me ta le ba o ko kwa thwe we da ki ti do no do Pero Russia kala wada Ukraine chu pe awe Russia America but to hit us to we but to hit us so the pan ni Ukraine ri chala poko ne te no dia le jite wada pa si kwa wada Donald Trump don to we e mbi bana ya pa le ta kweta ya ri che ba hi we ya pe ne choko to awe amu to myo ke na tu ba wada Ukraine le du hi wada kush area ne le ta we ho do log do su Russia chu ko le na sa ta tu ba wada ke yo de top ten mo no sa na ke te ba ta le tro ni mu wa tho myo mu ha lo myo mi chi tho myo ko de ba o ko kwa de we da ne lo no ba kha ke we da ba chok to phele pa chok to phele Russia kha wa Ukraine chu ka da we te we da le pa le ta khwet ta ya gi ne bo hi ne khwa de lo bang du ko le chok to phele Ukraine gi cha da Russia kha bi nya ai lo te we da le phe phe ne chok to mi ta khwet ta ya le gi le Russia ka ba kha da ka ba du da lo ko de ne pa ta khwet pa le mi thi ne ta khwet ta ya gi ne bo hi kwa da lo pa bi hi ba ga ne mi bo plu lo awo ne te we da do ke ne lo ga le ata si bi do ba ka to da do Russia ne do Putin ne ke de ready letter do we are the ready ne a tin ya la ta la ri chu ji awe ka ro pya we da do chik ka su na he we da signal we da la ho kle do bla ya ne no lo yi de ma we da do lo so no ko wa yi ku do lo yi chu yi do lo do a obya da to ko ri a khu da na po ko kwa sa wa su mi nya je le sa ra letter do da do le Russia da Ukraine no a pa ti ba we da letter so pa pla we da Putin ne ale la we da su ta do blo aka we da chik ka tu ni ki blo lo ki de blo do la awa kiro kisiki ta du sa ta te sola lui la ve da we le la wada su ta minya le ta lo le ale thoni we da Ukraine ako ri han mo no tila wo mi tinya wada le thoni ta lo li ne a se ya wada mo no a safely apwa o li ho na we le yu ka wada chika tu ta le du ta du blo do ba ka chika tu ne le ta du blo a lo ne le ka le chika su ko du a le la ta yu ba mo no awe ki blo lo na ta ma ta ko se ko ba awe ka tu ra si fa ne he we da ta ka so wi jolly le pa ha ko do le tinya we da li no ceasefire ye lo ko we da permanent peace pa ke tel cho le Ukraine ko lo o de me me da ba ka ma da du ko te ko di to le ka ma we da tu le Ukraine ngi cha la ne lo ho na do mu ko ti no we o ko kwa EU ko ma we da cha le pa te Ukraine li America te Ukraine li America te Russia ne ba ke ne America ko ma we da Russia je le do EU ne ko do de we da Ukraine je le di to te ne ba kha we da le nuclear target pra se ti pa ne pra ko ne ko tu tho we da do ke ne much la ke we da Germany ko ke ne he to ho chu ba chu ra di to le nya ga ne bi Russia lo ba lo de bu de la le da ma la ba la ki ke ne ke he le ta be nya ko apology away ba ke ti ba ko do su me nya ba ko kwa sa wa ka ma ta je le ko wi ya ko khu lo ko ba lo ka na ro ani ti nya ba no ba ko kwa sa wa ni lo wa ni Russia di ate eta ka pu ba eta cha chu ta le ba ma ne le ta cha la ba ta ti le Donald Trump ma ne no awe gwa likli keep it the play now so let's give Putin power up to sleep to o akoti khane the mutu ko di to bete ne mo no lot the key third block ho thol la ne amara khane ne bibu ba lo du bete na ta le sibwa ye the people do le Ukraine bin the people tana ke ne awe akacha lo adu nya na tinya we ta khai te nyo di to ta khichi lunari ta khula ba ta lo khula na ta akle we ne bete tinya da Ukraine ta khala le lo do ako na ke sa ra he da ke we da ta su ta ko da ta so lo si da ne doဖက်တယ်နေဘာဖမှုယူခရဘတ်ဒေါ်တဲ့တဲ့ဘာဟီလောဒီဟေဘတ်ဒီညောဘာခုနအသိညာဝဲတော့အသူ့မူတော်လာအီယူနာကနေဒီပူတင်တော့တူစကောရာဒီတော့လေအသူတမီခေဘာသာဒိုလောဝဲတယ်ဒူဒါထဘူးအာရီမော်နော်ဒီတော့တဲ့နေတာခချာဒူတော့အသနာဘဝဲအသပွားရချီဒိုအစီအဘလော့ဒပကတဲ့ကြလေအတလေခေါပလိုတူကတဲ့နေကတဲ့မီအိုဘာတော့နော်ထနီအဝဲကေဝဲဒါစစ်တီ
စီပွားရေးတို့အိုကဲတော့ခိုအခုနေတော့အဝဲတမိအတသိညာဘာတမိအသိညာဘာစားနေကေမီထိုတော်ပူတီအလူပူတီအခီတီတလူဝမနော်မေမေလက်စီပွားရေးပတသိညာဘာမေမေလက်ထူကောတဲ့အမေဘာကတာရကပရိုရာရုရှားဒူတဘယိုဘဘဂါအလတိလိုချေမနော်အမနကိုလေမီတလေရဒူမနေလောပကတိလောကတော့တလေခေကဥတာကဆော့တဘောဒီလောနော်စီဘီစီပူပါကောတယ်လေဒုကနာရဆော့တဘောဤတဘီဒူမာမအလာဒပူတင်နေဒီတူလောဒါအဒီတူဝဲနတဲလမအလာဒနတဲလမအလာဒပူတင်ဒီတူယတိနထော်လေအဝဲယချိုလိုက်တကပီလေယတိနထော်လေတကဆော့ဥခါယရဟတဲပါဒီတော့တဲပွာတကဆော့တဲခါဥခါတဲဥခါနော်အဝဲတနိညိုင်နေမြေအောင်လကမောက်တခုထသူနဟုတ်တကဆော့မရတော့မြေအောင်လကမောက်တခုထဤနေပါတီဥပတိအဖွေရချိပလက်နေမှာကြလေပရိုလောသာမိမကကဲတော့အဝဲဒါခေါခိုလေတိညာပါနော်ပါတီဝဲဒါဖွေရချိပလက်တော့ဘလက်နော်အဝဲမြေအောင်လေတိလောသာတော့ရုရှားနဲ့ကဲဟဲမှာဘလာသာခုတော့ကော်ပြထူကော့တဲ့ခေမတ်ကာပါတဲ့ဘီလာရုစ်တီဘီလာရုစ်နာကင်းနေနော်အဝဲဒါမြေအောင်လေတိတော့မြေအောင်လေတိတော့ဘလာတဲ့မြေအောင်လာကွဲမှုဝဲဒါဘီလာရုစ်နဲ့ချက်တော့ဖဲလက်ပွားမှာဝဲဒါတခုထနေနော်အလေဘခါကြလေဝဲဘီလာရုစ်နေအဝဲဒါမြော်လာတဲ့ော်လေချိုတာဖလမတာခုနေအဝဲကဘာလေပခုကိုခုဝဲဒါဘီကလေကွာကျွေမေဘဲလပကခါရာမေဘဲလပကမလာပွားပကမအဝဲဒါကျလေပတိညာမမနော်အခုတတနေတော့တိညာလေပါတတ်ခိုင်အဝဲပမီတယ်လမလာတော့ပူတီရီအတလောချောပါဒါဘာလီဘမ်ခိုလာပေါကလေဘူခေါ်လောဒါပါလာမအကွာလမင်းဥပါဒူလောပါကတော့စစ်ကောပါနော်ပကတိ